الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas na puji man sanglit tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala nakawata amin biya mga pangadyan sinakauna yarahan atau akan miyadto in mga gagandilan sinbang sa Quraysh karena dumamagbisara pa Rasul sallallahu alaihi wasallam papanundungon in pagdakwa niya damikyan nakawata sab amuin kisay Abu Jahal mabaya niya amuin puhingaw nin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan nakaisa taraysab amuin mga ini failure hindi ang mga plano sin mga silabang sa Quraysh karena hipahundong in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdakwa niya. Ini hadlaw ini topic sin kita banagnaan taktik sin mga sila Quraysh amin matutod iban connection kimawa sila yung mga parsugpatan pa mga sila Yahudi. Hawak man in mga sila Quraysh amin way na marat sa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam na failure sila ha plano nila in sila nagpaunay sa magbalik amin mga pag-meeting bang uno na in hinangon nila sambil timindog hambok din ha mga ini agandilan nila pagtagon hi An-Nadru ibn al-Harith iwan sin pagnasihat niya ya ma'syara Quraysh o kamu mga Quraysh wallahi siapahan niya pa Allah Ta'ala laqad nazala bikum amrun ma ataitum lahu bihilatin ba'd siapahan niya pa Allah Ta'ala aun di matungkan yu pakarajaan in pakarajaan yaun wairun pamasi-masi nasusul way pa nasolve, wayron pa solution kiabakan sin kita. Qad kana Muhammadun fikum gulaman hadathan ardaakum fikum. In kiaunan sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan yang kiaunan sin Muhammad doon kaniyo in siya bata-bata bagura amin limaggo bagura nagsubul-subul bago na nagkakilbalik ardakum fikum lando inlasa niyo atau akan keridaan niyo doon ka niyo tining kamo yan malasa kaniya wa asdaqakum hadithan ibanin siya yadto bang magbisara lando in bunnal sin bisara niya rin kaniyo wa a'zamakum amanatan bang isa niya mga pag-istoryahan bat amanat kapangandulan pagpangandul nakalanduin siya tao kapangandulan din kaniyo hatta idha ra'aytum fi sadagayhi asyayb sambil nasadyain siya miyabot 5 asna wa ja'akum bima ja'akum bih dimatong na amuin biya mga piaratong niya kaniyo kultum inagi nyo kanya napinda na ingkara salin niya siya to kalasahan niyo ingkara salin niya siya to lando in bunal sin bisara niya rin kaniyo ingkara salin niya in amanat atau akan kapangandulan lando in pagpangandul niyo pangandul niyo kaniya sambil 5 asna siya ampa siya nagdakwa na misara sin kasabunnalan kultum sahir inagi niyo in siya magsisihir la wallah
inagihi An-Nadar ibn al-Harith, insiya bukun siya magsisihir. Lakad ra'ayna as-sahara, kita taray sa mga sila magsisihir. Wa nafthahum, iban mangbiyarian sila magsihir, amin huyup-huyupun nila, paghuyup sin mga magsisihir. Wa akdahum, iban mga biyabatok, atau akan hukut-hukutan biyan sin mga tao magsisihir. Wa qultum kahin, ikarwa bisara niyo kaniya, insya mangingita-ngita. La wallah, insya yaun bukun da isab, tao mangingita-ngita. Kadra'ainal kahana, kaya kita tanain mga tao, amin mangingita-ngita. Wa takhalu jahum, wa sami'na saja'ahum, inidiurong ugtana, kikita tanain biya mga hantang nilamag, mangita-ngita. Kikidiurong ugtana, bang biyarin sila mamissara. Wa kultum syair, ini katu, long niyo insila, insiya, amuin, maingat saja mamissara, maingat maglaman-laman, maglangan-langan. La wallah, bukun di sabsabiyad tu. Ma huwa bisyair, bukun siya amin hat saja tao min maingat na misara. Qad ra'ayna syi'ra, kita naturam yang biarin yung pagyanun, amin langan-langan, atau kan, amin pagyanun mga Tagalog magtula, amin papagsibunin duhul katan, kita tanalon niya bang biarin sin indakbus sin syi'ir. Iwan sami' wa sami'na asnafahu kullaha. Kita tana diungog tanaing ginisan sin syi'ir. Wa qultum majnun, ini kaupat inagi niyo insya dupang-dupang. La wallah, insya bukun dupang-dupang. Laqad ra'ayna al-junun, kita tarisang biarin pagyanun kaya kangug atau kan sakit amun kangug. Fama huwa bikhankihi, kita taray sabang mga intao atakehun nasin pagkangun atau kan kakangug. Wawaswasatuhu, bang biarin inhakas-hakas sin mga kiakangug. Wala takhlitu, iwan bangin lumamud-lamud na intao kiakangug kaingatan ta. Ya ma'syara Quraish, ya kamulong niya mga Quraish, fanzuru fi sya'nikum, kitaan yun nata, kitaan yun dia mga pakarajaan atau akan bang uno natain mapatut hinangun sin kita. Fa innahu wallah bunnal tu din siya, wallahi laqad nazala bikum amrun azim, amuin insya yaun natinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun biya mga piaratung niya duun kaniyo diara niya harap mon kaniyo parkala dakula problema dakula. Sambil waktu itu nagdesisyon sila wehan amuin kuma duma magparsupatan pa mga Yahudi haula Madinah. Hasupaya sadya masiguro nila in parkala amin diara da'wa diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liubos nila hinadar ibn al-Harith amin manaw madto pa Madinah iban na sinduga ingding kaniya madto pa mga Yahudi haula Madinah. Faatahum, dimatong na sila mon, dimatong na hinadar madto pa hula Madinah iban sin panaiban niya. Faqala ahbaruhu min agi sin mga maingat atau kan ulama sin mga Yahudi, saluhu an thalathin, asubuhan ni Muhammad hatungod sin tu parkala. Fa in akhbara fa huwa nabiyyun mursal, bang niya kaingatan isu-isui baita nabunnal tu din siya nabi piara sin Allah Ta'ala. Wa illa fa huwa mutakawwal, adapun bang dinya kajawaban na insyayan biya mga nagpapil sadya. Saluhu an rajulin, saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awwal, asubuhan niyo siya hatungod sin mga kasubulan amuin miyagoy den hanakura nila miyadto palungag pakweba ha time na kauna. Maka na amruhum, asubuhan ni bang unutain mga pakarajaan nila, may sila miyagoy.
fa inna lahum hadithan ajaban. Bunal tu din sila yato naghapi ng mga bata bago yato ini kisah maka inu-inu. Wasaluhu an rajulin tawaf balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Iban asubuhan yu siya hatungod sin usog amuin naglibutan hadunya ini abutan niya in sadlupan isubangan harap matupa sadlupan. Iwan ini katu hipasubu sin mga sila ulamaul Yahud amuna asubuhan niyo siya hatungod sin nyawalihan. Hatungod sin nyawalihan. Wasaluhu anir ruh mahiyah. Unong pagyanon ruh, unong pagyanon nyawa. Walamma kadima Makkah, waktu man di matong hinadar pa Makkah, nakabalik na siya. Qala ji'nakum bifaslin ma bainana wa baina Muhammad. Yari na kami di matong dinawala Madina. Nagdara kami sinbi mga solution hika butas atau akan hika hundung katu sin Muhammad atau akan hika siparit hantara Taiwan hantara hi Muhammad. Wa akhbarahum bima qalahu al-yahud. Ampa sila wenanu isui amun beita kanila sin kaulaman sin Yahudi dito ha Madinah. Na iya subuna nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam hatu perkala yaitu fanazalat ba'da ayamin pagpuasin pila adlo na 5 way timurunin ayat suratul kahf dito na timurunin suratul kahf. In suratul kahf bang niwe mga basahon doon mo kawakan ng kisah sin mga sila bata bago amin miyagui di nakura nila amin nakura kafir anyaya. Amon ay pagyanon hum ashabul kahf. Sila na yun mga tao amuin piatug sin Allah ta'ala halom sin kuweba. Wa kisatu rajul at tawaf. Iban kisah sinambo kusog. Amuin naglibutan hababaw sin gumi ini. Abutan niya in subangan matupa sadlupan. Amon ay pagyanon hidul karnain. Sambil timurun day sabin ayat dina suratul Isra manunjuki ini pangasubo nila tungod sin nyawa. Kawakan mo siya uno suratul Isra. Narito timampal ha mga sila Quraysh bunal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam halom kasabunnalan. Bunal to din Rasul sallallahu alaihi wasallam imbisara nya bunnal sumagawa in mga sila tawan niya. Hambok din ang mga sifat nila in sila di tod mabaya tumayma sin matan iban bunnal kasabunnalan. Manjari sumuno panindog sin Abu Talib iban sin pamilya niya. Habiat to nakahalan kakainan sin mga sila nagsisyirik haula Makkah. Ya Abu Talib amaun niya timangud sin ama niya imalup pamanga sila Quraysh sarta tiwasan niya tud protektahan niya tud inanakun niya bianakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun hindi niya ipasurrender supaya bunuun sin mga sila kufaru Quraysh. Sambil inhapangita niya subay na siya maghibal. Sambil inapangita niya ingkakahibal iwan biya mga taktik sin mga kufaru Quraysh nagsisyirik habang sa Quraysh amin mabaya sila bunuon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta amuin huminang sila dan supaya hikapuas amuin di na mamauli in lasya sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasin biya mga plano hi Uqba bin Abi Mu'ayt iban ni Umar bin Abdul Khattab away pa siya nag-Islam, nag-Muslim. Wa Abu Jahal bin Hisham jama'a iban sin biya mga inhinang
sin Abu Talib piun niya in Bani Hashim. Lasya niya panubo sin Bani Hashim iban panubo sin Muttalib. Wada'ahum ilal qiyam bi'ithnin nabi. Inhinang sin Abu Talib nanawag-tawag siya amuin subaytud parihalaun in Rasul sallallahu alaihi wasallam subaytud protektahan. Fajabuhu sarta siyambag nila biya mga panawag-tawag sin Abu Talib. Ampa ini kataan sila tu simambag. Panubo sin Bani Hashim yan Bani Al-Muttalib simambag. Si budeng kiaunan nila nag-Islam at ina-Muslim iban way pa nag-Islam. Way pa simud pa agam Islam. Sain sila yadto himyatan lil jiwari al-Arabi. Kanila to pang protect hangkan nila in mga kuffaro ini lasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena saja pang protect nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam ini biya mga kato amin pag-protect karena bangsa karena paglasya habukun karena sin agama amin mga sila nag-protect then ang mga lasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin way pa sila nakasud way pa simud pa agama Islam. Wa ta'akadu wa ta'ahadu alaihi ban aun tu biya mga piyagjanjian piyagbagutan sin lasya hambuk matu pambuk. Hono sila biya mga nagjanji dito ha Ka'bah sumagawa amurin way miagad jimanji amin protektahan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amurin amaun niya Abu Lahab. Fa innahu faraqahu makana ma Quraish. Sabi Abu Lahab miagad siya ha mga sila kuffaro Quraish. Sarta amin to biya mga panindog sin Abu Talib iban sin mga alawlasya niya din napanubo Bani Hashim iban Bani Muttalib. Insumuno amin al-muqata'a al-amma. Amin pagyanon pagban. Ini pagban, pagyanon pagban di ini biyan nila makisa tara insyaallah taala kisa sin bang biyan pagdagbus pagban. Aywa. Mithaqu dhulm wal udwan. Tiay-tilan laung niya perjanjian atau akan ini piagbagutan pagbagut doon ahinang anyaya iban pagkuntara. Ini nagdurukang imbiya mga taktik atau akan ini hinang pikilan sin mga sila nagsisyirik hawla Makkah. Wa wajadu Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib iwan kita nila di tu di surrender sin panubu Hashim iban panubu Al-Muttalib lasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tuod gimagawgot himuhugot amin doon apag protect para Rasul sallallahu alaihi wasallam kainan makan minsan pa unin kiaunan uno injumatu masih sila doon na mamrotek para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'u fi khayfi Bani Kinana. Sambil na pun sila doon amya hambuk pagtitipunan pagyanon khayf ini pagtitipunan sin mga panubo Kinana. Doon ha pagyanon wadi al-mahsab. Fatahalafu dito sila biyan na aon biya mga paghambuk iban pagsapa siya pahi paghambuk biyan doon habani Hashim iban Bani Al-Muttalib an la yunakihuhum. Inpiagjanjian nila isabini piyagsapahan nila roon amo hindi nila asawahon di nila pabanahon in mga Banu Hashim iban Banu Muttalib. Wala yubayi'uhum iban di sila duma magbisnes ang mga tao yaon. Wala yujalisuhum iban di sila duma maglingkod-lingkod pa mga tao yaon pa mga lasya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhalituhum iban di manjari amin duma maginumpong magambok tawakan maglamud bihan di manjari. Wala yadkhulu buyutahum sambil babay nila di manjari sila sumud babay sin laula siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yukallimuhum sambil amin magbisara di manjari sila tudahon magbisara.
hatta yuslimu ilaihim Rasulullah lil qatal. Sehingga amuin hisurrender nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hipabunuh kanila. Wa katabu bidzalika sahifatan fiha uhudun wa mawathiq. Iwan simulat sila dia mga ini sulat perjanjian amuin dito nila biutang biya mga biya mga ini si syabut takain na ito. An la yakbalu min bani Hashim sulhan abada. Din na mga siulat amuin di sila duma, di sila tumayma. Din hapanubo bani Hashim suluh. Amuin biya mga peace atau kan biya mga di sila dumamag ini pagtag kanyon. Amuin di sila dumamag sulut. Kan siyukan bani Hashim salama lamang. Wala ta'khudhum bihim ra'fatun hatta yuslimuhu lil qatal. Iban di sila umulong habani Hashim habanil Muttalib sehingga surrender nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam hipabunuh kanila. Inagi Ibnul Qayyim rahimahullah panagnan law niya nagsulat sin biya mga perjanjian niyaon Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Aun ni sabsuy silaw niya in simulat in perjanjian niyaon Hinadar ibn Harith. Sumakaolon niya in sahih in simulat tuod Hibaghid bin Amir bin Hashim. Sambil naon biya mga certificate atau kan perjanjian niyaon nasulat nila tuod bihan ang pabian pinting doon halom sin Ka'bah, halom niya to diyon mismo halom sin Ka'bah. Fanhaza banu Hashim wa banu al-Muttalib mu'minuhum wa kafiruhum illa Aba Lahab wa habasu fi syab Abi Talib laylata hilal al-Muharram sanata 70 min al-Bi'tha. Sambil pagpinting biyan napun na in banu Hashim iban banu Muttalib sibura hibar iman hi way iman amurain wirun nakalamud hi Abu Lahab. Jinil nila napun us jinil nila pagyanun doon Hashib hi Abi Talib, mga Hashib Abi Talib ini duna street niya tinya masuk pabay niya laylata hilal harum amuin biya mga kato panagnaan kasubangan sin bulan Muharram hatahun hikapito puas din na pagkanabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam on isab na kaptangan duka yung din hadto aywa thalathatu awamin fi sya'bi Abi Talib ini 2 tahun sila amuin jinil amuin di sila pa ini padagangon atau akan di sila biasin ini perjanjian sin mga kufaru Quraish 2 tahun sila nagsacrifice in biadto kahalan. Washtadda al-hisar wa qata'at anhum al-mira wal madda. Ini biya mga nagsusung in biya mga kasigpitan nila. Nabugto na in biya mga kakaon dagangan harap maun kanila. Ini biyugto na ang biya mga parsupatan maun kanila. Wayron na duma lumaglingkod-lingkod kanila, wayron na duma magbisara kanila, wayron na amuin magpatiaon kanila. In sila ito di naman jari magbana mga kufaru Quraish, mangisa mga usog di naman jari mag-asawa mga kufaru Quraish. Demikian falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman sambilin mga hinang nila di sila in mga kufaru Quraish di sila kumapin pagkakaon. Amun di sila mabaya makasud mon pahula Makkah. Wala bay'an illa badaru fashtaruhu. Bangon kakaon maun magdagang harap pa Makkah atau kan uno na dagangan mag-us-us in mga sila magsisirik kahula Makkah. Amun bihon nila hasupaya di mabisin mga sila Muslim. Sin mga sila kasahabatan iman na sin Rasul alaihi salatu wassalam. Hatta balagahum al-juhad sambil biya mga nakalando na to din tuyo nila. Wal taja'u ila kulil awraq wal julud.
mga kato, ini nakalando na to din kasigpitan sin mga kasahabatan nito. Mayroon na to, malag nila duhaing, sambil miabot na sila pakasigpitan, mayroon na duhaing choice, mayroon na pagpian nila bang bukon subay sila kumaon dahon, ataw akan kumaon pais. Uno na pais. Wa hatta kana yasma' min wara'i sy'ib aswata nisaihim, sambila sipok-sipok kedto karunguan mo namin piagulan sin mga sahabat iwan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini piagjilan kanila tumang mga jil atau akan biya mga ini space atau akan biya mga kato dagbus biya mga hangka ini hangka bubutangan biyan hangka bisel tempat amun dito sila biutang na karungugan mo ini in mga tangis sin kababayhan nila, aruhoy sin mga kaanakan nila. Una tumita sila nag-aruhoy, nagtangisan, sabab sin hapdi amun kaya na naman sin sila, wa kana la yasil ilayhim syai'un illa sirran, way magpakasampay maun kanila kakaun inuman atau kan uno na tamungon, buat maling kaninyaun subay tapok. Wa kanu la yakhrujuna minasyib, di sila makagawa din na tempat yaun, amin karna mami sin kalalagihan nila, buat malingkan ha 4 bulan amin pagtagon ashurul haram, 4 bulan amin haram di menjadi magbuno doon. Sabab piagad datan niya tusin mga sila bangsa Quraysh, amin minsan sila wayron pag-iman nila, wayron sila simud pa agama Islam, piagad datan nila in 4 bulan amin siya ashurul haram. Wa kanu yashtaruna min al-ayr allati tarid Makkatu min kharijiha. Dito sila mami amin uno na gugunahan nila doon halo Makkah min ini makasud din agwa arap mon paula Makkah. Walakin ahlu Makkah sa problema sa jaridto in mga tao Makkah ininang nila pahalgaon nila in mga price. Pahalgaon nila in price amin dagangan yaon sambil amuin di nila nakagausan bihon amuin price hasupaya sa din maksud may ta nila pihalga in mga price yaon in mga tao makkayaon hasupaya di kagausan sin mga sila amuin lawla siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nagproprotect kaniya iban na sin kasahabatan amuin di nila kagausan ini bihon amuin di nila kagausan amuin bihon biya to biya mga panigpiti nila atau akan ini biya mga kateror nila amuin angan-angan nila wat karna mabaya to sila buno nila yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambiling kiyaunan Hakim bin Hizam nagdara siya kamhan niya bigi si sibi pagkadjalon matupainaw ni Khadijah radhiyallahu an wa qad ta'arrada lahu marratan Abu Jahal, nagbak sila ni Abu Jahal, fata'allaka bihi liyamna'ahu, sambil pinting si Abu Jahal. Artinya Hakim bin Hizam pinting si Abu Jahal. Sambil in biya mga simapad kanila Abul Bukhturi, sambil nakagaus-kiyagausan na sinambo kusog ini nakara siya biya mga kamah ito madto pa inaun niya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana Abu Talib yakhafu ala Rasulillah, usin kaya na susin amaun sin Rasul Abu Talib landuin buka niya dakala mapuhingain anakun niya amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana idha inkiaunan niya apabila matugnain mga manusia aminsung na sila matupa kukulangan nila daakon sin Abu Talib bin Rasul sallallahu alaihi wasallam matugna, artinya daakon niya kumulang doon kukulangan niya. Sambil kakitaan niya na bayan in mga tao matug na maturi sa pagkukulangan niya ubos hasupaya bang aon biya magmaksud para Rasul sallallahu alaihi wasallam mamuno kaniya bang mga kato biya mga taktik ito bang matug na in mga manusia daakon niya aon daakon sin Abu Talib hambuk din ang mga taymangud niya atau akan taymangud sin mga anak niya din ang mga taymangud sin ini anak sin mga taymangud niya mga anakon sin Abu Talib daakon niya madto
pa yagkulangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam hampay sabin Rasul hipatransfer ni sa padugaing tampat inya to paghali hasupaya bangon magmaksud pa Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mamuhinga kanya mamuno kanya na di niya biyan tawakan biya tin style niya bang matug na biyan mga manos sa madto na pakulangan nila ini nangon sa Abu Talib pakulangon niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biyan matug na manos ya imbiya mga tao pang daig niya biyan bati unin Rasul o ni sa ipasubli na madto i-transfer niya hadugay kukulangan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi muslimuna yakhrujuna fi ayyamil mausim. Inkiyaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na sin mga kasahabatan gumawa sila bang mga adlaw ya mga haji biyan madto sila biyan pa Makkah pa Kaaba wa yulkunan nas ang pabiyan daw nila magbakin mga manusya ubos ang pabiyan dakwaan nila pa agama Islam. Wakad aslafna bi arasin kaya baita amin nakista taradto. Usin sumuno yan amin nakdu sahifatil mithaq amin biya mga pagbugto amin parsugpatan atau akan biya mga hinang sin mga kuffaro Quraysh amin hinang nila biya parjanjian ito nabatal ito na invalid da. Puasin 2 tahun nung singkay man puasin si 2 tahun amin cukup to 2 tahun atau akan 2 tahun ini habulan Muharram hatahun ikahangpo din hapag ka Rasul pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jima to amin biya mga pagbatal sin parjanjian sin mga sila nagsisyirik hula Makkah ini ang nagsabab din ang mga Quraysh inkiyaunan inkay banan nagrida ang piyagjanjian nila inkay banan way sab nagrida hati niya bukon kataan nagsisyirik hawla sin Makkah mabaya biya mga piyagjanjian nito o nisab din kanila way atau akan mabungsira atau akan kialugusan sadya amuin miyagad himam buok ha parjanjian biya sinasabot na kain na ito in kiyaunan nagpatindog to nagtagna kan Hisham bin Amri bin Bani Amir bin Luay. Inkiyaunan niya miyabot siya madto pa Bani Hashim fi shi'ib mustakfiyan bil layl bit ta'am. In siya miyadto siya patampat amin piyagtatapukan atau akan tampat amin ini sin mga sila sahabat sin mga sila amin nagprotect para Rasul sallallahu alaihi wasallam nagda siya kakaon sarta hawak turum sarta in siya timatapok mintapokin pagkadto niya puwasin na dum in siya timatapok karap madto nagdara siya kakaon fa innahu dhahaba ila Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi miyadto siya kan Zuhair bin Abi Umayyah wa kanat ummuhu Atika bint Abdul Muttalib inkiyaunan sin ina niya anak sin Abdul Muttalib tay mangud sin Abu Talib wa qala ya Zuhair inagi niya kolon niya Zuhair aradita an ta'kulat ta'am uno magrida kakao kumaon sin kakaon minum sin inuman in mga ini angkol mo kiingatan mo resab in sila biyato yung kahalan inagi Zuhair lo niya wayhak grabe na karaw kaw ha grabe na karaw kaw misara uno na ta jimato kayo mo yan fama asna uno na ta hinangon ko unoin mahinang ko wa ana rajulun wahidin ako sa isa kura way kusog ko ama wallahi law niya adapon law niya sapahan ko pa Allah Ta'ala bang sadya law niya on iban ko usog dugaing tartan to law niya tindugan ko na timindog na ako law niya karna mamaktali biya mga parjanjian yaon mamugto isin parjanjian yaon wakala kad wajadtu rajulan inagi niya nakabak na kulon niya hambuk usog kala faman huwa isiw siya law niya amuin usog tumindog tumabang mamatal sin parjanjian yaon law niya isiw ipagyanon mo law niya ako kala law Zuhair abagina rajulan thalithan law hi Zuhair lagpa ka law niya hikatuta lagpa ka usog amin hikatuta amuin hikatu amin makatawang kato mamatal sin parjanjian yaon Padaba ila Mut'im
bin Uday. Miyadto ni sabsiakan Mut'im bin Uday. Fadhakarahu ampanabian siyabut. Ini kau yang kita ini maglasya. Aun parsugpatan ta, aun paglasyahan ta. Parsugpatan sin Bani Hashim, iban Bani Muttalib, iban Bani Abdi Manaf. Wala mahu ala muwafaqati li Quraisyin ala hadha dhulm. Iban siyusunan niya. Isin nagmuamala ini Hisham bin Amr. Hisham bin Amr. Siya biya mga nagkinusugtod. Siyabot niya lo niya may takolo niya miyaya. Amuin maun biya mga biya tukantang ini parjandian biyangon hapag anya ya. Long himut kanya wayhak. Nagkangiingi na karaw yan. Uno lo niyan mahinang ko. Bunal to lo niyan ako hambok daw usog. Wayron iwan ko. Kala kad wajad tu thaniyan. Nakabak na ko lo niyan hikarwa mo. Kala faman huwa. Hisiw ta lo niyan hikarwa. Lo niya kala ana. Biara sinsiyabot niya ako. Kala abgina thalithan. Lag ko lo niya hikatuta. Lo niya nakalagday sa wako lo niya kad faaltu. Kala man huwa. Hisiw lo niya pagyanon mo hinikatuta. Lo niya Zuhair bin Ubay bin Abi Umayyah. Kala abgina rabian lag ko lo niya hikaupatta. Miyad tuloy sabsiakan Abu al-Bukhturi bin Hisham. Sambil bisaranya biasin bisaranya kan Mut'im. Long niya biat tuloy sa agi niya. Wahal min ahadin yu'inu ala hadha. Aun pa lo niya makatawang kato. Hambuk lo niya makatawang kato. Lo niya aun long sin ini Abul Bukhturi. Lo niya Zuhair bin Abi Umayyah. Iban ni Mut'im bin Uday. Iban lo niya sin ako. Inagi sin ini Abul Bukhturi. Lagpakalo niya hikalimata. Miyad tunay sabsiakan Jum'ah. Kan Zum'a bin Aswad bin Muttalib bin Asad. Sambil dia niya sagbisara. Patakaralahu siyabot niya biya mga barsukpatan atau kan paglasyahan. Iban biya mga hak. Kapatut sintiap-tiap amuin panubo. Sintiap-tiap maglasya. Faqala lahu wahal ala hadzal amr alladhi tad'uni ilayhi min ahad. On pakalo niya maibantah. Law niya hoon. Sambil siyabot niya na mga tao. Amuin maiban niya naran niya nagisunyad to. Sambil kala Zuhair ana abda'ukum fa'akunu awwalu man yatakallam. Law hi Zuhair. Inagi hi Zuhair. Ako law niya in panagnaan mamisara. Fa'akunu awwala man atakallam. Ako in panagnaan. Ini ako law niya in panagnaan. Subay mamisara. Hatat kala hawak tuman. Miyabot na in pagkonsumbihan. Miyadto ini sila. Falamma asbahu gadaw ila adniyatihi. Miyadto na sila biyan pagpupunpunan nila. Miyadto rin sa Zuhair. Fatafa bil bait sab'an. Nagtawap na siya muna. Zuhair. Ubusan pa sa miyadto pa mga tao amin natitipon niyadto. Fakala ya ahla Makkah. Ilaw niya yakang mga tao Makkah. Anak kulutam uno kumaun na sadya kita nyo kakaon. Iwan na namong kita nyo marayaw. Sinbadyo panamong marayaw. Wabanu Hashim halka. In mga panubo Hashim sila ito nagkangingi na. Nagkahapdi-hapdi na. Wayroon masulog nila. La yubauna. Wayroon ini dumagang kanila. Wala yabta' minhum. Iban wayroon kabihan nila. Wallahi la akud hatta tashukka hadhi sahifa al-qati'a dhalima. Siapahan niya pa Allah Ta'ala. Di ako law mingkud law niya. Sahingga law niya amuin. Mapirit ko law niya amuin parjanjian. Amuin hikabugto sin pagkasilasa atau akan parjanjian. Amuin parjanjian mamugtoy sin uno-uno na pamanga silayat to. Iwan parjanjian amuin anyaya siya. Law niya Abu Jahal. Ingkiaunan niya rito siya masjid. Atampal masjid. Kadabta. Puting mo law niya. Wallahi la tashuk. La tusyak. Wallahi law niya. Di yan mapirit. Parjanjian yun. Fakala Jum'ah ibn al-Aswad. Si mambung ni Jum'ah. Hi Jum'ah ini mo ito nara nagisun. Hi Zuhair. Nara nagisun. Hi Hisham bin Amr. Law niya. Anta wallahi akdab. Inagi niya kan Abu Jahal. Ikaw law niya inbundal. Nakalando in puting mo. Maradina kitabata haitsu kutibat. Way kami lo niya nagrida. Amin biya mga nasulat ha parjanjian yaun. Kala Abul Bukhturi sadaka Jum'ah. Si mambung ni sabi Abul Bukhturi. Ini niya kala mo disun na din na mga nag-isun. Amuin hipa. Papas amin parjanjian nito. La narda
di way kami law niya di kay magrida ahuno na siulatun iban di na mo ito biya mga aminun, di na mo ito biya mga matayma. Wakala al-Mut'im bil Uday sadaktuma bunnal kamurayan iban puting isu nami sarap wasin kanyurwa. Nabra ilallahi minha muas taksil kami, puas taksil kami dinha Allah Ta'ala iban puas kami hatinya way panglamud-lamud namu amin kya sulat kya lukis dun. Wakala Hisham bin Amri nahwan min dhalik si mambong na isa Hisham bin Amar karena amuin ini nagmuapik atau akan insya miagad siya amuin papaba talun namin parjanjian nito. Fakala Abu Jahal inagi Abu Jahal hadha amrun kudiya bilail inyaun pakarajaan kya pagisunan sarta inyaun ini kya pagisunan sindum yadto amuin result ini pagisunan dum yadto wa tushuwira fihi pagisunan nyaun ha dua abukun tempat ini laungi Abu Talib jalisun fi nahiyatil masjid innama ja'ahum li anna Allah Ta'ala kana qad atla rasulahu ala amri sahifa di matungon ni Abu Talib di matung siya mon karna in Allah Ta'ala biyaitaan niya na in rasul niya sallallahu alaihi wasallam wa annahu arsala alai ardah atau kan ariddah bunal to din Allah Ta'ala piaraan niya mat to biya mga hayop amin biya mga insekto yaun kiaun amin piagsulatan sin parjanjian nito kiaun amin piagsulatan sin parjanjian nito fakalat jami'a ma fiha min jurin wa qati'ah ini kiaun sin hayop ito unu na kialukis dito mga anyaya iban ini pamugtui pamanga sila ini namarat sa parasul iban na sin mga lawlase na nagprotect kanya amurin way kiaun sin mga hayop edto amura india doon in lapal kalima nasabbutin Allah Ta'ala amurin tawirun na kaun fa akhbar bidhalika ammahu baitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amauneh Abu Talib usin Abu Talib bisa benimiyat to pamanga sila Quraish siuisuyan niya in mga sila yadto law niya anakun ko biyaita niya kiaun niya nalo niya in Allah Ta'ala nagparahayop insekto hasupaya kaunun atau akan amuin biya mga parjanjan nito amurin nakapindit to ini siabot Allah Ta'ala sambil law niya ini fa in kana kadiban khalaina bainakum wa bainahum banging kiaunan law niya sin anakun ko yadto wat puting niya na law niya ini puas na law niya ini maglayo-layo na kita niyo. Artinya ini pasaran namu na kamu. Wa in kana sadikan raja'tum an kati'atina. Banging kiaunan niya law niya bat bunnal. Bunnal na law niya ini minsan pa continue niyo na biya mga panguntara kamu, panganyaya kamu. Kalau kad ansafta. Inagisin mga sila ini bangsa Quraysh nagsishirik haula Makkah law niya. Di mga kato okay law niya. Korek atau akan tema namu nabi mga ini deal yaun. Wabada anda daral kalam bainal qaumi wa bain Abi Jahal naon biya mga persupatan bisara antara Abu Jahal liban sin biya mga tao nagsisyirik kaula Makkah kamal Mut'im ila sahifa liyashukkaha timindo ki Mut'im kiawa nya mattu biya mga pagsulatan nito Uwus supaya gisiun niya. Fawajadal arda kad akalatha illa bismika Allahumma. Pagkita niya turit tumbia mga insekto ito, sabo niya pa yan, kya unya na inuno. Kya kaunin, katas ito. Amurin nakapin bismika Allahumma. Amurin nakapin tagnaan hangan mu ya Allah. Uwus iban uno-uno narito ini kaptangan on Allah amuratin wairun kiaun sin biak mga insekto ito. Fa inna alam ta'kulu amutun wainya kiaun. Summa naqada as-sahifa dituna na biak mga inigna atau akan nalawa na inparsuin biak mga parjanjian nakagawa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan iban na sin mga lawlasa namin nagprotect kanya. Wa qad ra'al musyrikuna kita sin mga sila nagsisyirik haula Makkah tanda dakula
Di nakatanda-tandaan sin pagka Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawain sila way nila kiyahagad biada sin kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir bang sila makakita tanda din amin katanda-tandaan uno ninang una yu'ridu dira sila tumaykod na sila wa yaqulu iban ipamong nila inyan sihir masi-masi atau akan bang aun biya mga tanda mu'jizat din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam inya tu ipanayma nila inya tu sihir a'radu an hadhil ayah ini tiyay Quran nila way nang sabab in biya mga tanda ya tu ikapamarat saya nila wazdadu kufran gaman nagsusungin kakupulan nila kupul magbangkat kupul na isab kupur magsusung pa yung kakupuran nila biya tu yung kiaunan nila hangkan na mga kiridaan sin Allahu ta'ala hambuk din na sign intaw yaun mahunit na siya mga mapindah apabila kaingatan niya na insya halom kalaungan masi-masi naman siya titindugan niya huminang siya dan bang biya din amuin aun hikarison niya hakakahinang amuin hihinang niya yaun para haling kiaunan sinhinang yaun sulang siya hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sulang siya pa agama Islam sulang siya pa kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin last topic amin ang pamaray waktu ta kita ko katungod amin continue tara ko man insyaallah subhanahu wa ta'ala kay napusan biya mga deal sin mga silabang sa Quraysh amin nagsishirik kan Abu Talib next week insyaallah subhanahu wa ta'ala ini murah-murahan amin kay dayatan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ban kung pa sa maraya biya mga parasan na mo na di ko na to mapahaba sarta biya mga waktu masuk na maghrib insyaallah subhanahu wa ta'ala amurayan biya mga kamo masuk na bulan Ramadan na magsadya na kita niyo ini magpataod sinbiya mga kasunat-sunatan atau akan hiduan na to Allahumma baligna Ramadan ya Allah paabuta kami bulan Ramadan biasin mga dua sin mga sila kasahabatan kiridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban murah-murahan amuin dihilan kita sin Allah ta'ala kabuhi mausal tayo sa pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala yan murah-murahan amoy rijikian kita sin rijiki halal kami kita nyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala iban sin mga sila magdurungog murah-murahan di sila pagsumuhon dumungog atau akan kumita ay station ini atau akan habi ang mga programa ini iba na mga sila nagsusupport murah-murahan patawron pa sin Allah ta'ala in pangarta niyo amo in pangarta ikatabang niyo atau akan matawad pa yung kasuportahan ni insyaallah subhanahu wa ta'ala iba na mga sila amo in waypan timatabang na ando tabang kamo sa magkalagyan pa ini insyaallah ta'ala in tatabangan niyo malagbo yaon ini malagbo in pahala niya hadarat sin Allah ta'ala labi luba na amo in biyabi ni kahantang sa babang wayron support niya na ini ni mabugto na insyaallah subhanahu wa ta'ala di ko na ito mapahaba balik-balikan ko murah-murahan kita niyo alam hidayat ibang taufik din Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma yudik asyhadu la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.